Znaš, Mario je, samo da kratko kažem, znaš, Mario je autor knjige Poezija, recimo, koja je nedavno izašla u Tuzli, imala jednu zaista izvrsnu promociju i evo, mislim da je sa tom knjigom zaista napravljena, pa za njega možda malo neočekivan uspjeh, ali evo, večeras kad čujete ovu poeziju, mislim da će vam biti jasno da je taj uspjeh zaista opravdan. I mislim da je Mario čovjek koji piše pjesme uz koje se može i smijati. Mario, izvoli. Pošto su ovo do sad bile dvije političko angažovane pjesme, ja ću totalno neangažovanu političku pjesmu pokušam da odrecitujem. Nastala je čisto tako što sam posmatrao svijet oko sebe. Dakle, ovako pjesma Krka. Da li je jedan dan krkan biti? Da usavršim vađenje mesa čačkalicom između poculanskih zuba i coptanje desnom gornjom trojkom uz lagano podrugivanje nasred čaršije, ajde kažem mahale, i da je prijeva pored mene, manikirana friško, depilirana još friške. Ona ne progovara, ne zapitkuje, ne zamara, njoj da turim ruku među bedra i svima pokažem čije je vlasništvo i da je zagrlim javno, poljubim još javnije i pred svima je pošaljem u pičku materinu jer me za usnu ugrizla. Da mi je krkan biti barem dan. Još ako sam čelavi naduldan njoj radosti moje. Pa da se sa istom tom trebom provozam čaršijom, ajmo reći mahalom, određeni broj krugova. Nikad ispod 10 i nikad manje od 30. Da Lunjavuk vidi moja bijesna kola i kako se znam parkirati nasred ulice. Još sam volio krkan biti bar na jedan dan. Pa da izvadim utoku i na taktove Arcije Lukasa lagano razjebeni sjelo u nekom seljačkom noćnom klubu, da postrojim šankere i konobare i svima zovnem turu na gazdni račun. Da mi je krkan biti samo jedan jedini dan. Da mirišem na parfeme na točenje i da duvam utru, pomalo švrćem bijelo i ponekad se udarim žutim i u hemijskoj nirvani da razbijem prvu facu koju primijetim, tek onako jer mi se može. Volio bih krkan biti, ali samo jedan dan. Dva su već previše, dva su već krkanuk.